Watazamaji na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Na wakati mwingine Bwana wa majeshi ameona ni vyema siku ya leo tuzidi kuendelea na kipindi chetu ambacho tumekuwa tukikuwa nayo. Siku ya leo ni siku ambayo tutakuwa tunaangazia ama tunaangalia ni dini ipi ya kweli, ama tunaangalia kwamba Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu au la. Na kwa hivyo ndugu zangu, ni vyema tuanze na kwa ombi ili Roho Mtakatifu aweze kuongoza wakati tunachunguza kwamba dini ya Ukristo ni dini yake ama ni dini ya upangaji. Tuombe. Mtakatifu uliye juu, jina lako lipewe sifa. Asante kwa uwepo wako, asante kwa hekima ambayo umetupatia, asante kwa jinsi tuongoza Jehova ili tuweze kujifunza mambo mengi. Wakati tunajivuta chunguza maandiko yako takatifu, kuwa nasi kupitia katika jina la Yesu tumeomba, amina. So tumekuwa tukiangalia kwamba tukichunguza maandiko tukijua kwamba dini ya Ukristo ni dini ama si dini. Kwa maana tumekuwa na madhehebu tu mengi tu ndani ya ulimwenguni, na imekuwa kwamba watu wengi wanajiuliza watakuwa Wakristo ama watakuwa Waislamu ama watakuwa Wahindu ama watakuwa tu dini ya kila aina. Yaani watu wa Mungu wamekosa ni Mungu mgani watakao muabudu. Mpaka wengine wakaamua kuona kwamba ni heri kukaa bila kwenda kanisani. Wengine wakaona kwamba ni heri tu wamuombee tu Mungu wakiwa ndani ya nyumba. Kwa maana dunia imechanganyikiwa na watu wengi hawajui ni Mungu mgani ambao watakayomfuata. Kwa maana sisi wahubiri mara mingi tunahubiri Kristo, lakini Kristo haonekani ndani yetu, ama tunahubiri Kristo lakini matendo yetu yandamani na Kristo. Lakini nataka siku ya leo tudhihirishe katika maandiko takatifu ya kwamba ile imani ambayo inafaa kufuata ni imani ya Kikristo, na ndio imani Kristo mwenyewe aliyoacha, ambaye ndio mti wa mafuta, ambaye ndio Yesu mwenyewe. Na Kristo akija atakuja kupokea wale ambao ni wa Kristo na wale ambao wamejiweka kama wa Kristo na wale ambao wana mfano wa Kristo. So ndugu zangu, kabla tujachukua muda mrefu, tuangalie kutoka kitabu cha Genesis ama kitabu cha Mwanzo. Hapo ndipo mwanzo wa imani yetu, ama hapo ndipo kulianza kuwa na kwanza kwa imani, yani kulianza kuwa na kwanza mpango wa imani wakati wa Abraham. Hapo ndio kulianza kuwa na makundi. Ikawa sasa mtu ajui tufuate huyu, tufuate nani, tufuate imani gani na vitu vingine kama hizo. Tuangalie ndugu zangu kitabu cha Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo 17 mstari wake ni wa 5. Na inasema hivi: wala jina lako utaitwa tena Abraham, lakini jina lako litaitwa, wacha nirudie, wala jina lako utaitwa tena Abraham, lakini jina lako litaitwa Abraham, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. So wakati Biblia inasema kwamba wala jina lako utaitwa tena Abraham, unaona kwamba ndugu yetu Ibrahim ama baba yetu Ibrahim, baba wa imani, tunaona kwamba baada ya kuwa mwaminifu, baada ya kuwa mwenye imani, baada ya kuwa alimtii Mwenyezi Mungu, alifanywa kuwa baba wa mataifa. Na wakati inasema kwamba anatajwa kwamba kuwa baba wa mataifa, si inamaanishi kwamba dunia yote wote ni wa Ibrahim, bali ni wale ambao watakaofuata tabia ya baba yetu Ibrahim, au ndio watakuwa Ibrahim atakuwa baba yetu, na ni hao ndio watakao urithi ambao wa baba yetu, ambaye ndio tunamuita Abraham, ambaye aliyepewa na Mungu. Hao ndio watakao urithi kama huo. Asante sana. Tuendelee na kuchunguza maandiko takatifu. Tuangalie kitabu cha Wangalatia 3 mstari wake ni wa 9. Wangalatia 3 mstari wake ni wa 9. Kitabu cha Wangalatia inasema hivi: Wangalatia 3:9 inasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Abraham aliye mwenye imani,
So ndugu zangu, tunaona kwamba wala ambao wanaofuata imani ya baba yetu ambaye ndio Abraham, ambaye tunayotajwa kama baba wa mataifa, baba wa imani, shujaa wa imani, tunaambiwa kwamba hao ambao walio kwa imani hiyo upokee mibaraka wapokee mibaraka ya Ibrahim ambao aliyekuwa mwenye imani. So lazima ili tuweze kupata mibaraka ambayo ya Ibrahim, lazima tuwe mwenye imani ya hiyo, na ndio tutaangalia siku ya leo. Hiyo imani ya Ibrahim ya kutoka mwanzo ndio pia hiyo imani ya Yesu, na pia ndio hiyo imani ambayo ndio Wakristo ambayo ndio tunafuata. Hiyo ndio kitu ya leo tunachunguza, tunaangalia kwamba imani ambayo tunayo ni imani, tunafuata imani aina gani. So tumeona kwamba kunaweza kuwa maybe uzao wako ni wa Ibrahim, lakini kwa maana ufuati imani ya Ibrahim au upate mibaraka ile mibaraka ya Ibrahim, na hiyo ndio tutakao tunaangalia. Na kwa hivyo ndugu zangu, naomba tuzidi kuangalia katika maandiko takatifu. Tukiangalia kitabu, tuangalie kwamba kwanza tukijiuliza hiyo imani ni nini, na imani kwanza ni nini, aswa hiyo imani ndio dini ama ndio nini. So tuangalie kitabu cha Job, kitabu cha Ayubu. Ndugu zangu, kitabu ni cha Ayubu. Ayubu 4 mstari wake ni wa 6. Ayubu 4 mstari wake ni wa 6. Nayo inasema hivi, inasema je, dini yako sio tegemeo lako? Nao tumaini yako sio au uelegevu wa njia zako? So ndugu zangu, tumeona kwamba kumbe njia ambayo ninayofuata ama dini yangu ndio tegemeo langu, na tumaini ama matumaini ambayo ninayo yangu pia ndio uelegevu wa njia zangu. So na kwamba nataka tujue kwamba tujifunze kitu hapo, tujue kwamba ni njia gani ambayo tunafaa kufuata, njia ambayo inafaa kumpendeza, njia gani ambayo tunafuata ili sije tukapotea. Ni imani gani ambayo tunafaa kuwa nayo ili tusije tukapotea. Ni tumaini gani tunafaa kuwa nayo ili tusije tukapotea. So ni vizuri tujue ni njia gani, na tumeshajua kwamba kumbe njia ni dini. Tushajua kwamba njia ndio dini, na ni vizuri tujue kwamba ni dini gani ambayo tutafuata, ambayo ndio ya Ibrahim baba yetu, ili tusije tukapotea na ili tusije tukawa tunapotoza watu wengine. Nadhani kwa hiyo tunaendelea vizuri. Tuangalie ni njia gani ambayo tunayofuata, na ni njia gani ambayo inao, na ni dini gani haswa ambayo ndio iliyoachwa na ambayo tunafaa kushikilia ili tusije tukapotea. Ni vizuri ndugu zangu tu tunajua ni jinsi gani tunafaa kutetea Ukristo, ni jinsi gani tunafaa kutetea Ukristo, ni jinsi gani, kwa nini sisi ni Wakristo, na kwa nini tunatetea hiyo Ukristo, na tuna tumaini gani. Ni vizuri wakati unaulizwa kuhusu maswali ya kuhusu dini yako, unakuwa uko na msingi wa kutosha kujua kwamba kwa nini wewe ni Mkristo. Kwa hivyo kitabu ni cha James ama kitabu cha Yakobo 1 mstari wake ni wa 26. Kitabu ni cha Yakobo 1 mstari wake ni wa 26. Basi inasema hivi, mtu akidhani ya kuwa anaye dini wala auzuii mwili wake kwa atamu, ili hali ajidanganya moyoni mwake, dini yake mtu huyo haifai. Naendelea kusoma mpaka mstari wa 7. Mstari wa 27 inasema hivi, dini iliyo safi isiyo na dosari mbele za Mwenyezi Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatembelea yatima na wajane katika dhiki zao. Kwa hivyo ndugu zangu, pia tunaonyeshwa kwamba dini iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu ni gani? Dini iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu ni gani? Kumbe ndani ya Ukristo unaweza kuwa wewe ni Mkristo, lakini kama ujali wenzako au wewe si Mkristo,
Kama wewe huwezi tembelea wajane, kama wale ambao wako na shida huwezi wajali, kama wewe ni kama yatima watambui na hivyo unajiita Mkristo, ndugu yangu, hiyo naambia kwamba mambo kama hayo unajidanganya moyoni kwamba wewe ni Mkristo, mbali haikubaliki mambo kama hayo ndani ya Kristo. So ukiwa Mkristo lazima uwe mtu wa kujali, ili watu wajue kwamba wewe ni Mkristo. Hauhitaji kusema kwamba mimi ni Mkristo, unahitaji kusema kwamba mimi ni mfuasi wa Yesu. Hauhitaji kusema kwamba mimi nimeokoka, unahitaji matendo yako yaandamane sawa sawa na Ukristo. Na tumeona kwamba dini iliyo safi, ama ili tuwe wa Kristo lazima tuwe tunajali wayatima na wajane pamoja na wale wengine. Si kumaanisha kwamba ati kwa maana wewe unakaa tu kwa nyumba unasema kwamba mimi nitakuwa natembelea yatima na wapee chakula na waliji na wafanyia kila kitu, nitakuwa na wajane wakifiwa mimi naenda kwao na wafariji na vitu vingine kama hizo, kwa hivyo mimi sasa sihitaji kwenda kanisani. Hapana. Kuna wale ambao wamejitenga wakaamua kwamba wao wanashikana mambo ya dunia tu, lakini wakati mwingine ni wanatembelea wajane, wanawajali. So wao wanajionyesha ile mambo wamekuwa kitenda, wanajionyesha ile jinsi huwa wanafanya, wanajigamba jinsi huwa wanafanya, lakini huwa hawaendi kanisani, huwa umwabudu Mungu. Ni sawa, unaweza tenda mema, lakini usipomwabudu Mungu pia utakamilika, pia utakuwa Mkristo. Usipofuata nyayo zile ambazo Kristo alikuwa anafuata, pia hiyo pia bado huwezi kuwa Mkristo kamili. So ili uwe Mkristo kamili lazima utimize matendo yale ambayo Kristo ambaye alikuwa akifanya na yale ambayo tunaendelea kuangalia. Huwezi kuwa unatembelea wajane ama unafidi wajane na mambo mengine kama hiyo na useme kwamba yametosha. Hayajatosha ndugu yangu. So ni vizuri tuangalie, tujue ni dini gani ambayo iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu. Tumeona ya kwamba ni hiyo ya kujali wale ambao wasiojiweza na pamoja na yatima na hao wengine. Hiyo ndio dini ambayo Mungu anairecognize kama dini ambayo ni inayompendeza mbele zake. Asante, naomba tuendelee kuangalia vitabu tukichunguza sisi ni Wakristo kivipi, ama sisi ni Wakristo je, na tukiangalia ni njia gani tunafaa kufuata, njia ambayo inayompendeza Mwenyezi Mungu, ili tusije tukaangamia ndugu zangu. Kwa hivyo ndugu zangu, tuangalie kitabu ni ambaye ni cha John, kitabu cha John ama kitabu cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana, mstari wake ni Yohana ni 11, mstari wake ni wa 6. Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Na Yesu Kristo anaongea kupitia kitabu cha Yohana akihimiza wanafunzi wake akisema hivi. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. So Kristo wakati Kristo alikuwa anaenda mbinguni, ikawa wanafunzi wanataka kujua mahali anaenda, wanataka kujua ni jinsi gani watakao mfuata, lakini Kristo akatumia mfano akisema kwamba hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yaani Kristo yeye ndiye dini ambayo tumejifunza hapo. Yeye ndiyo dini ya kweli na dini ya uzima, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza fika kwa Baba bila kupitia kwa hiyo dini. So tumeona kwamba kumbe Kristo ndiyo dini, na dini ambayo ndiyo kweli, na dini ambayo inaleta uzima. Kuna dini mingi tu za watu ambao wameamua kufuata, lakini hizo dini hazina kweli na hizi dini hazina uzima. So ukitaka dini ile ambayo ni ya kweli na ya uzima, iko ndani ya Kristo, na Kristo ndiyo anayepeana, na Kristo anasema yeye ndiyo njia. Lazima ufuate hiyo njia yake ili uweze kupata uzima milele na uweze kupata mahali kuna kweli. Kama ni mtu unapenda kweli. Unajua kuna wale wengine, watu wengi hawapendi ukweli, lakini wanapenda uzima. Hiyo haitakubalika katika machoni pa watu. Huwezi kuwa unapenda ukweli, unapendi ukweli na unataka uzima, hautaupata. Na kwa hivyo naomba tuendelee na kuangalia vitabu takatifu za Mungu jinsi anasema. Sasa tunarudi kitabu cha Mark, kitabu cha Mark 9 to 40. Mark 9:40.
Kitabu ni cha Marko. Kitabu ni cha Marko 9 mstari wake wa 41. Marko 9 mstari wake na 41 inasema hivi. Inasema kwa kuwa yeye atakayewanywesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni wa Kristo, ni watu wa Kristo. Kumbe narudia tena, kwa kuwa yeye atakayewanywesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Kumbe ndugu zangu, tumeshagundua ya kwamba kumbe dini ya haki ama wale watu ambao ni wafuatao njia ya Kristo au ni wa Kristo. So tumegundua kumbe wale ambao kuna wale ambao wanafuata njia, lakini watu ndio wanaitwa wa Kristo. So siku ya leo ukitaka kujua ni dini gani ama ukitaka kujua ni njia gani ambayo inayofuata, ni dini ya Kristo. Kama wewe ni Mkristo, hiyo ndio njia ambayo unafaa kufuata, na ambayo tunajua kwamba hiyo njia, yeye ambaye atakatuonyesha hiyo njia ni Kristo. Ukiwa wewe si Mkristo, usitarajie kujiita dini, usitarajie kwamba wewe dini yako ni nyingine. Na tukasema pia kwamba kama pia wewe unajiita Mkristo na matendo yako yaandamane, hauwezi saidia wajane, hauwezi saidia yatima, tabia yako si ya Mkristo, na kwa hivyo huwezi kuwa Mkristo kwa maana hauna tabia ambayo inalingana na Wakristo. So ndugu zangu, ni sasa nataka tuende tuangalie, tujue kwamba Wakristo wanafaa kumwabudu Mungu, na wanafaa kumwabudu lini, na wanafaa kumwabudu aje. Na kiongozi ule ambaye alikuwa na tabia ya Ukristo, ambaye alikuwa mtu wa mafuta, alikuwa anaabudu lini, ili tuweze kuelewa wakati tunaamua kumwabudu. Tunaweza kumwabudu wakati wowote ama tunaweza kumwabudu wakati upi. Tuangalie kitabu cha Luka. Tunaenda kitabu cha Luka mstari wake ni wa 4:16. Hapo ndio tunaona kwamba Wakristo wanafaa kuenda wapi? Wanafaa kumwabudu Mungu lini? Luka 4 mstari wake ni wa 16. Sikiza hivi, kiongozi wa Wakristo alikuwa anaenda wapi, ambaye ndio Yesu mwenyewe, mtu wa mafuta. Alikuwa kawaida yake ilikuwa anaabudu wapi na alikuwa anaabudu lini? Luka 4 mstari wake wa 6 inasema hivi. Inasema akaenda Nazareti alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe ndugu zangu, kama vile ilikuwa desturi ya kiongozi ambaye ndio Yesu Kristo, mtu wa mafuta, ilikuwa ikiwa ni kama kawaida. Kumbe Mkristo ili amwabudu Mungu wa kweli, kuna ile siku anafaa kumwabudu. Na tumeona kwamba alikuwa anaingia, ikifika siku ya Sabato anaingia kwenye sinagogi, anaingia na abudu kama vile ilikuwa desturi yake. Je, nataka kuuliza siku ya leo, desturi yako ni gani? Desturi yako unaabudu Mungu lini? Tumeshasema kwamba yeye mwenyewe anasema yeye ndiyo njia, kweli na uzima, na mtu yoyote hawezi fika mbinguni. Mtu yoyote hatawahi fika mbinguni kwa asipokuwa na maabudu Kristo, ama isipokuwa anafuata njia yake. Unafuata njia gani ndugu zangu? Tunajua kwamba tuko Kristo, tuko wengi. Kuna wale wa Jumapili, kuna wale ambao pia ni wajielewi, wako nyumbani, yani wako nyumbani pia, yani pia kuna wale ambao ndio Waadventista wa Sabato. Unaabudu Mungu siku gani? Ni siku ya Jumamosi ama ni siku ya Jumapili, ama unasema tu siku ni siku? Kristo kuna ile siku ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ya ibada, ili ilikuwa ambayo ndio desturi yake ya kuweza kustarehe na kuabudu. Swali ni je, unamfuata njia gani? Chunga sana usiwe unafuata njia, lakini yule ambaye anasema yeye ndio kweli na uzima hakutambui wala hakuoni. Swali ni je, ndugu yangu, siku ya leo unafuata njia gani? Unafuata njia gani? Unamfuata Mwokozi gani?
Chunga usije ukapata 9 na ya 10 ifanye ukosa kuirithi ufalme wa mbingu. Unamfuata nani ndugu zangu? Tuangalie kitabu kingine, tuchunguze maandiko, tujiulize, je, Wakristo imani yao ni imani vivi ama ni imani ambayo walikaa tu, mtu akakaa tu hivi akatengeneza? Tuangalie kitabu cha Ephesians 2 verse 20. Waefeso mstari wake ni Waefeso ni 2 mstari wake ni wa 20. Na inasema hivi Waefeso 2 verse 20. Inasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. So imani ya Kristo tumeona kwamba kumbe si imani hivi. Tumeona kumbe imani ya wale ambao wao wanamwabudu Mungu wa kweli, wale ambao wanafuata njia ya kweli na ya uzima, wamejengwa katika misingi ya mitume na manabii. So kama wewe basi unamwamini mtume, unaamini mitume waliotangulia mbele yako, unaamini mitume waliotangulia, hakuna namna yoyote unafaa kwenda kinyume na mitume. Mitume kile ambacho wamenena ndicho wewe utakaponena. Mitume ile siku walikuwa wanaabudu, iwe pia same hivyo ndivyo utakaoabudu. So imani ya Kristo imejengwa katika mitume na manabii. Na mitume na manabii tumeona kumbe pia na wao walikuwa wanaabudu siku ya Jumamosi. Na kwa hivyo ndugu zangu, nasema kwamba nimesema kwamba uchungu usije ukapata 9 uanguke 1 ifanye kuzuia kuingia ufalme wa mbingu. Ndugu zangu, usije ukakwaa 1 tu ifanye usije ukaingia katika ufalme wa mbingu. Lazima tuzidi kuangalia misingi yetu ya imani na tuangalie ni jinsi gani ambayo Mungu ananena nasi kupitia hiyo maandiko. Tuangalie kitabu cha Hebrews 12 mstari wake ni wa 2. Waebrania 12 mstari wake ni wa 2. Tuangalie nayo inasema ni Waebrania inasema hivi. Kitabu ni cha Waebrania 12